Yo, what's up, my people? It is what it's Shana weekend, the one and only. Yeah, nkuko mubizi gahunda ni yindi n'ubundi ni street quiz ku muhanda cyangwa se mu makaritsiye agiye atandukanye. Umuhungu ni wa wundi n'ubundi ni Gonzalez. Ndi kumwe n'umusore ubona ko ntacyo abaye. Ubundi witwa nde? Ubundi ngiye banyita Edwin ariko benshi banzi kuri Edi. Bamwita Edwin ariko benshi bamuzi kuri Edi. Edi ukora iki? Ngewe busanzwe nikinira basket Ya, ni umukinnyi wa basketball. Iyi street quiz wegeze kuyibona hose? Najyaga nyumva nyine natambuka nyibona biraho ngaho tu. Ya, ngira ngo wenda kubwiye ko yajyaga yumva ariko no munsi bahigereye. Ya, reka nkubwire Edwin, ngiye kukubaza ikibazo. Uri ready? Nditeguye nta kibazo. Mbere na mbere kamere kubijyanye n'ibyo ukora. Na yaye makipe atanu uzi ku mugabane wa Amerika. Mugabane wa Amerika. Aya urebye ntago urebye ibintu bya basket mbyinjiyemo vuba ndacyari umwandaground ntago ndasamuka kuri extent imwe irenze byatari ngira ngo Edwin komeje abubwira bwa mbere zabwiye ko ari rwose ari umukapiteni cyangwa se umutoza wa basketball ariko ngo nta makipe atanu yatubwira. Ikibazo cya kabiri, uri ready? Nditeguye. Aha, Edwin uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Ugiye kumbwira abaperezida bane bayoboye igihugu cy'u Rwanda? Okay, ari Habyarimana. Ari abaperezida bane. Habyarimana, ari Kagame. Sibyo mbonye umutwa. Amasegonda naguhaye yakurangiranye. Ikibazo cya nyuma tugasoza ikiganiro. Ikibazo cya nyuma kiragira giti. Ugiye kumbwira mu masegonda 10 amoko 7 yinyogosha abahungu biyogoshesha. Moko 7 hari skin, hari bogi, twakushe, ordinary skin. Uri kwisubira? Sibyari byose. Yes, reka babwire ngo ibintu ntago babyoroshye gusa tuba turanga kugira ngo tubakorere ibyishimo. Nari kumwe na Edwin, iyi ni street quiz. Kora subscribe ibindi uzayibona vanga. Ciao ciao. What's up, my people? It is what it's Shana weekend, the one and only. Ya nkuko mubizi rero iyi ni street quiz tugenda duca mu duce dutandukanye cyangwa se ahantu hagiye hatandukanye tubaza ibibazo bigendeye ku masaha. Ese umeze ute? Meze neza. Nje nitwa Gonzalez, wowe witwa nde? Nje nitwa Winnie. Winnie. Ya Winnie rero ubona ko ari umukobwa usa neza. Tugiye kumubaza ibibazo turabara amasegonda ubundi umbwira icyo gisubizo. Nta kibazo. Uri ready? Yes. Ugiye kumbwira uri umunyarwanda? Yego ndi umunyarwandakazi. Minisitiri w'intebe uramuzi? Minisitiri w'intebe? Yego. Nawe Ukubaza ikibazo, uri ready? Yes, I'm ready. Okay, ugiye mu masegonda 5. Ugiye kumbwira ikintu minisitiri w'intebe ashinzwe. Yego. Okay, murakoze. Minisitiri w'intebe nzi ko ari umuntu bawungirije president mu kumufasha mu gihe president adahari akaba yahamubera. Ese igihe president ahari none abakora iki? Mu gihe hari nyine ndumva amuba hafi nk'umujyanama. Yego. Ikibazo cya kabiri ni iki ngiki. Ikibazo cya kabiri kiravuga giti. Ni ibihe bikoresho 10 uzi bya gakondo byabayeho n'ubu bikaba bikiriho? Okay. Na ibikoresho nzi bya gakondo icyambere ni nk'isuka, indyabiti. Ndumva ari iki. Sama people ni ya gahunda n'ubundi ni street quiz. Ngira ngo wenda tugenda duca mu makaritsiye agenda atandukanye tubagenda tubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ku minota Peter umeze uteze? Meze fresh. Jye nitwa Gonzalez, wowe witwa nde? Amazina yanjye banyita Byiringiro Keve. Byiringiro Keve, uyu turi kumwangana Byiringiro Keve tugiye kumubaza ibibazo tugendeye ku byo twagiye tubona ama street quiz atandukanye aratubwira. Keve, ubundi wiga mu kangahe? Ubu ngo ndi kwarezwa muri senior 1. Senior 1. College Maranatha. Ego uru usengera muri itorero? Njye ubusanzwe idini ryanjye ndi umudivantiste. Uri umudivantiste umunsi wa 7. Yego, n'umudivantiste. Keve, twagiye twumva ko abadivantiste mwiga Bibiliya cyane musoma mukira abana mpaka mukuze. Yego nibyo.
mu masegonda atarenze 10 ugiye kumbwira ibitabo uzi byo muri Bibiliya hafi ibikujemo. Ibitabo nzi muri Bibiliya harimo Yohana, akazamo Matayo, Itangiriro, Luka, Kubara, Abalewi na Yosuwa. Yes, umukave kabisa urabona ari umwana muto ariko azi ibitabo bihagije. Ese wowe nkubajije wambwira iki? Reka tugende turaza kugaruka mu kanya. Ciao ciao. Ngira ngo ni igice cya kabiri tugenda tubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Kevin naje kubona nsanga uri umusirimu cyane. Ni ibisanzwe ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana. Akana kiza muri ko sawa cyane ati ni ukubera Imana. Ngiye kubaza ikibazo cya kabiri. Uri ready? Ni tayari ntaribi. Nabonye ufite inyogosho idasanzwe. Ese mu nyogosho abatipe biyogoshesha ni we bwoko uzi butanu? Ubwoko butanu nzi harimo penke, hakazamo skinhead, hakazamo rokoke. Ngira ngo ni wa undi n'ubundi ni Gonzalez. Gahunda ni ya ni street quiz. Ese abundi mbere na mbere uri witwa nde? Ketia, iyi ni street quiz waba uyizi? Wapi? Aha, nayaza ariko uraza kuyimenya. Yego. Mfite gukubaza ikibazo, uri ready? Yego cyane. Ketia ugiye kumbwira mu masegonda atarenga 10 amabara 10 uzi. Ubururu, umutuku, umweru, icyatsi, move, umukara. Amasegonda 10 yarangiye. Ajya reka tugarukire ikibazo cya kabiri. Ngira ngo ni igice cya kabiri n'ubundi. Ketia ugiye kumbwira nabaye ba president bayoboye u Rwanda? Habyarimana, Juvenal na Kagame. None se n'aba president babiri bonyine? Nabo nzi. Abo ngabo nibo Ketia azi. Aha, iki ni kibazo. Hari idarapo y'u Rwanda urarizi? Yego. Iryo ribanjirije ryasaga gute? Ryaribanjirije ntaryo nzi pe. Iyi ni street quiz. Gira ngo muzajya mugenda mukurikirana byinshi bitandukanye. Wowe niba go subscribe ubundi dukomeze na gahunda yacu. Ciao ciao. Ni wa mungu wonyine n'undi Gonzalez. Ngira ngo murabizi gahunda ni yindi ni street quiz ku muhanda cyangwa se muri quartier zigiye zitandukanye. Kuri uno munsi urabona ko ndi kumwe n'umusore w'umusirimu kabisa ameze neza cyane. Witwa nde? DJ Easy Bike. DJ Easy Bike. DJ Easy Bike uzi ikiganiro street quiz? Ya ndakizi fresh sana. Aragikurikirana 5 kuri 5 kabisa. Ngiye kukubaza ikibazo. Uri ready? Ya nditeguye fresh. Aha. Bike ugiye kumbwira nabahe ba president bayoboye u Rwanda? Ya mbonye umutwa Habyarimana, Kagame, Pastor Bizimungu. Nawe nzi. Yes, ngira ngo ni Bike akubwira ati reka nze mubaze ikibazo cya kabiri mutegereze murebe. Kubaza ikibazo cya gatatu. Uri ready? Nditeguye fresh. Wabwiye ko akenshi wibera muri entertainment cyane. Ya. Ugiye kumbwira abantu cyangwa se abahanzi bakurana barenze umwe ari team ni bangahe? Ya hari Dream Boys, hari Urban Boys, hari Active, hari Juda Music, hari Sharina Nina, hari now. Yeah, Easy Bike agiye ambwira kenshi ko ari umuntu ukizwe entertainment cyane abikurikirana ndetse ngo ni na DJ wagiye DJ mu bitaramo bitandukanye. Naye baye ba DJ 10 uzi? Hari DJ Seta Faba, hari DJ Ila, hari DJ Sonia, hari DJ Maruno, hari DJ Pius, hari DJ Mira nubwo yapfuye, hari DJ Waxi, hari DJ Wixi, hari DJ Bisoso, hari DJ Seta, hari DJ Kiroso, hari DJ Waze, hari DJ Lucky, hari DJ Alufa, hari DJ Theo. Bike narambiwe. Bike ari n'abantu bagiye benshi nagiye nzigewe. Gusa nkubwira go street quiz zo tugenda tunamenyeramo byinshi mutari muzi, hari byo mukurikira mugasanga ni bishyashya. Reka tumubaze ikibazo cya kabiri. Easy Bike. Iki ni ikibazo cya nyuma. Gisoza ikiganiro cyacu. Aha, wiga mu kihe kigo ubundi? Niga College Maranatha. College Maranatha. Riri mu gihe kirimi? Icyongereza. Ugiye kumbwira abbreviation cyangwa se ijambo kurini paka urangije College Maranatha mu masegonda 15. Natangiye. Hari C O L L A G E M A T H A T. Ubwo si ijambo uvuze? Yes, gira ngo n'ubundi turanga kugira ngo tubaremera ibyishimo. Gusa mujye mukurikirana ndetse ukore na subscribe ubundi ibindi nakagaruka. Ciao ciao.